Predstavljamo Same Fruteto 115 CVT Active Steer. Ovaj model je opremljen vrhunskim rešenjima koje se obično viđaju samo na velikim traktorima za otvorena polja, poput naprednog CVT menjača. Novitet koji privlači pažnju nosi ime Fruteto CVT 115 Active Steer. U pitanju je traktor koji je opremljen sistemom upravljanja na sva 4 točka. Ovaj inovativni sistem pruža integralno upravljanje slično onom kod teleskopskih utovarivača, što traktoru omogućava smanjenje radijusa okretanja za neverovatnih 28% u poređenju sa konvencionalnim verzijama. Pametni režimi upravljanja. Radom zadnje osovine i njenih točkova koji mogu dostići ugao zakretanja od plus minus 20 stepeni upravlja pametna elektronska kontrolna jedinica. Sistem nudi nekoliko specifičnih režima vožnje kako bi se prilagodio svakom zadatku. Proporcionalni režim. Kretanje zadnjih točkova je u direktnoj korelaciji sa prednjim. Ovo je osnovni režim koji drastično smanjuje radijus kretanja, a da opšte ne narušava stabilnost mašine. Hod raka, crab steering, savršen je za manipulaciju u najužim mogućim prostorima, rad sa traktorskim viljuškarima ili kretanje po strmim magibima, jer pruža specifičnu iskošenu putanju. Odloženi režim. Zadnji točkovi prate prednje proporcionalno, ali sa blagim programiranim zakašnjenjem. Ovo je izuzetno korisno privući prikolica. Prikolica, zahvaljujući ovom režimu, savršeno prati putanju traktora bez preoštrog sečenja krivina. Za više informacija o ovom, ali i drugim Same traktorima, pišite nam ili nas pozovite.